Iza male klisure kroz koju se probija Vardar nekoliko kilometara ispred Titova Velesa, u talasastoj dolini na nekad golim obroncima zasađeni su plantažni voćnjaci, bresaka, krušaka i kajsija. Zahvaljujući intenzivnom navodnjavanju, dobro napreduju. Neposredno iznad njih proteglo se veštačko jezero Mladost, nastalo 1952. godine. Ime je dobilo što su u radovima učestvovale omladinske brigade. Predstavlja prijatan izvor svežine u ovom leti izuzetno vrelom ambijentu. Međutim, stvoreno je da bi se omogućilo navodnjavanje okolnih voćnjaka i vinograda. Jezero je nastalo podizanjem betonske brane na Beloj reci. Na severoistočnoj obali su dva motela, putnici sa magistrale mogu ovdje prijatno da predahnu, a Velešanima je ovo dragocjeno mjesto za odmor i rekreaciju. Ipak, jezero najviše doprinosi uzgajanju vinograda koji su od davnina predstavljali najvažniju poljoprivrednu kulturu u ovom kraju. Prema turskim defterima, vlastelin Kasimaga u 15. veku dobijao je više od polovine prihoda sa svoga zijameta od desetine na vinograde. Zabeleženo je da je još pre 100 godina u okoline Velesa bilo 12 miliona čokota, a da je sam grad godišnje proizvodio oko 50.000 oka rakije od 18 gradi. Staru lozu krajem prošlog veka uništila je filoksera. Zahvaljujući navodnjavanju, novi plantažni vinogradi ne samo da su vratili, nego su i proširili slavu čuvenog veleškog vina. Magistrala Skoplje-grčka granica prolazila je tačno kroz centar Titova Velesa sve do pre 2 godine kad je izgrađen zaobilazni krak. Prilikom gradnje tog puta oko 3 km istočno od grada, kad je kopan usek na ovom mestu, pronađena je gomila okamenjenih kostiju. Jednu od njih pronašli smo u gradskom muzeju i doneli je, dok su ostale na proučavanju u Skoplju. Graditelji su odmah po otkriću pozvali paleontologe, koji su konstatovali da je reč o predistorijskim fosilima. U Pleistocenu, otprilike pre 1 milion godina, u Makedoniji je postojala takozvana pikermijska fauna, životinjski svet sličan onome u današnjoj afričkoj prašumi. Ovdje su nađene kosti slonovog rođaka mastodonta i životinja koje se mogu smatrati precima lava i tigra. Pronalazak gomile kostiju na jednom mestu može se tumačiti nekom prirodnom katastrofom, požarom koji je sabio životinje u obruč ili poplavom koja je sakupila njihove kosti. Kad se ovim putem pođe na jug, uskoro se ukažu grimizna polja. U maju cveta mak, ili kako ga ovdje zovu afion. Među raskošnim purpurnim, ljubičasto-crvenim cvetovima pojavi se neki beli. Oba su istih osobina. U ovom podneblju daju plod čije se seme upotrebljava za ishranu i smolu bogatu morfinom i drugim narkoticima neophodnim farmaceutskoj industriji. Ranije je trebalo nedozrele čahure zaseći da bi se sutradan pojavila alkaloidna smola. Bilo je to rizično za poljoprivrednika jer je mogla naići kiša i saprati svu smolu. Sad je pronađen nov tehnološki postupak. Poljoprivrednici čahure i slamu liferuju preduzeću Alkaloid u Skoplju, gde se obavlja proces vađenja semena i smole. Sad je zato zabranjeno zasecanje čahura, pa je mogućno kontrolisati krijumčarenje privatnim kanalima, do čega je dolazilo u posljednje vrijeme ekspanzije narkomanije. Nov tehnološki postupak vađenja smole doprineo je da je mak postao vrlo unosna poljoprivredna kultura. Još pre 5 godina u Makedoniji je bilo zasijano makom samo 1200 hektara, prošle godine već 3860, a planira se da do 1980. bude 10.000 hektara. Jedna druga kultura, tipična za Makedoniju, odnosno njeno toplo podneblje, pamuk, tek što je bio izvirio iz zemlje. Ova tropska i subtropska biljka, koja već milenijumima snabdeva čovečanstvo vlaknima za tkanine, stigla je u Europu tek u 10. veku preko Arapa u Španiju. Ovamo je dospela za vreme Turaka. Jerotije Račanin zapisao je 1704. godine da se u okolini Velesa gaji pamuk. Berba počinje tek kasno u jesen i nekad se otegne i preko cele zime. Crna reka utiče u Vardar 25 km južno od Titova Velesa. U ravnici koju sa severa omeđuje Aksios, tako su stari Grci zvali Vardar, a sa istoka Erigon, Crna reka, postojao je nekad napredni antički grad Stobi. Prvi put je spomenut u zapisu da je makedonski vladalac Filip V 197. godine pre naše ere pobedio Dardance u blizini Stobije u Peoniji.
ali pretpostavlja se da je grad postojao bar jedan vek pre toga. Međutim, ostalo je malo tragova iz tih vremena. Od otkopanih javnih građevina najstarije je pozorište. Ostala je samo polovina donjeg dela gledališta izgrađenog od sivkasto-belog mermera. Američki naučnik William Dinsmore izračunao je da je u celom gledalištu moglo da sedi 7638 ljudi. Sedišta su obeležena imenima patrona pojedinaca, odnosno porodica kojima su pripadala. Iako je u to doba Stobi već imao status rimskog municipijuma, pozorište je izgrađeno po uzoru na teatre stare Grčke. Ali uskoro, umjesto Eshilovih i Sofoklovih tragedija, ovdje su se odigravale tragedije druge vrste. Održavane su borbe gladijatora ili osuđenih na smrt sa divljim zverima. Kad je u 4. veku Konstantin Veliki zabranio gladijatorske borbe, pozorište je napušteno. Uskoro je počelo da se upotrebljava kao majdan obrađenog kamena od koga je izgrađena većina građevina koje ćemo još vidjeti. U blizini pozorišta bila je kuća koju su arheolozi, kako bi političari rekli, uslovno nazvali kasino, gdje su bogati građani nalazili razonodu u kocki i drugim porocima. Sada se nalaze u muzeju ovdje pronađena mermerna tabla i kocke od slonovače koje su se na nju bacale. U palati, koju sada nazivaju kuća psalmi, živjeli su u poznijim vekovima hrišćanski episkopi, ali verovatno je pre njih, pre nego što je ovo zdanje raskošno ukrašeno patosnim mozaicima sa živim motivima, jelenima u šumi, posudama iz kojih se prelivala voda i barskim pticama, verovatno je ovdje bila rezidencija Klaudija Tiberija Poliharmusa, oca sinagoge, kako je zapisano na jednom stubu, gdje se objavljuje da je Poliharmus o svom trošku izgradio sinagogu. Bilo je to u 3. veku kad je u Stobiju postojala bogata jevrejska verska zajednica. Sinagoga je verovatno srušena u 4. veku, pošto je baš ovdje u Stobiju car Teodosije izdao edikt o zabrani sakupljanja jeretika. Na njenim temeljima izgrađena je hrišćanska bazilika. Ovdje arheološki slojevi, kao knjige, pričaju istoriju o smenjivanju epoha. Najveća i najlepša od dosad otkrivenih palata, velika oko 60 sa 25 metara, nazvana je Teodosijanska, jer se pretpostavlja da je car Teodosije prilikom svog boravka u Stobiju 388. godine, kad je izdao 2 edikta, morao tu odsesti. Dvorane i hodnici sa stubovima od belog i zelenog mermera, vratima od ružičaste breče i zidovima ukrašenim mozaicima i freskama, dvorišta popločana mermernim fragmentima, fontane i baseni, statue koje se sada nalaze u Narodnom muzeju u Beogradu, sve to govori o bogatstvu i moći vlasnika palate, izgrađene verovatno u 4. veku jer pozorišna sedišta nisu u njoj nigde ugrađena. Nedaleko od rezidencije ovog moćnika bila je tamnica. To se zaključuje po tome što su u ovim katakombama pronađeni kosturi okovani lancima. Grad je imao javnu česmu na Malom trgu. Iz 3 lule tekla je u 3 kamena korita voda dovođena akveduktom sa izvora nekoliko kilometara udaljenog na zapad. Postojala su 2 javna kupatila snabdevena klozetima, apoditorijumom, slačionicom, hipokaustom, dvoranom za praznojavanje i basenima za kupanje. Vidljiv je sistem grejanja. Ovi stubići držali su patos hipokauste ispod koje je kružio topal vazduh. Ložilo se u centralno ognjište spolja. Iako je ovo antički grad, u njemu nema osnovnog obeležja takvih gradova, hramova grčko-rimskog religioznog kulta. Dosad je pronađen samo mali hram boginje Nemeze u pozorištu, pa je Stobi onakav kakav je otkriven ranohrišćanski grad. Prvi hrišćani, međutim, nisu se ustručavali da u svoje domove kao ukrase ugrade reljefe boga zdravlja Asklepija, njegove kćerke Higijeje i sina Telesfora, koji su u stara vremena bili zaštitnici grada. Na jugozapadnom kraju gradskog područja, negdje u 5. veku, podignuta je velika dvospratna episkopska bazilika, ili što bismo mi današnjom terminologijom rekli katedrala ili saborna crkva. Bila je to raskošna građevina, bogata patosnim mozaicima sa životinjskim i geometrijskim motivima i zapisima koji ih je izradio. Oni su, kao i većina napisa u Stobiju, na grčkom jeziku.
Stubovi kolonade koja je razdvajala glavni deo hrama od bočnih brodova, krunisani kapitelima sa akantusovim lišćem i ponekad pticama među njima, nisu stajali ni 2 veka. Stobije 472. godine otvorio kapije pred istočnim Gotima koje je predvodio Teodomir, ali nekoliko godina kasnije njegov sin Teodorih opljačkao je grad. Tek što se oporavio od ovoga, zadesio ga je 518. zemljotres. Pred kraj 6. veka građani napuštaju Stobi ili proterani kugom koja je tada harala istočnim carstvom ili bežeći od najezde Slovena. Uz baziliku bila je krstionica četverolistog osnova. Kružni prilaz popločan prekrasnim mozaikom opkoljavao je basen unutrašnjeg prečnika 2,5 metra u koji je olovnom cevi dovođena voda iz vodovoda. U sumrak Stobija neki pljačkaš razbio je mozaike samo da bi izvadio olovnu cev. Zidovi krstionice bili su obloženi freskama čiji se na hiljade pronađenih fragmenata sada čisti i sastavlja. Ove godine završava se 6-godišnji jugoslovensko-američki plan iskopavanja i proučavanja. Radovi koje su obavili Univerzitet Teksasa iz Ostina i Narodni muzej iz Titova Velesa obogatili su naša znanja o životu ovog grada tokom nepunih 900 godina, ali preostaje da se još mnogo toga otkrije i prouči. U jednoj prostoriji bivše železničke stanice otvoren je mali muzej. U vitrinama se mogu vidjeti mnogi upotrebni predmeti pronađeni u ruševinama, kao što je ova britva kojom je pre 2000 godina gradski berberin skidao bradu urednim građanima. Ili lampa na ulje koja lepše izgleda nego što je svetlela. U grobovima iz predhrišćanskog perioda pronalažene su figurice od terakote različitih božanstava, porodičnih zaštitnika. Najčešće su to statuice Asklepijevog sina Telesfora. Najveći deo statuja pronađenih u Stobiju nalazi se u Narodnom muzeju u Beogradu. Od ovih u muzeju najbolje je očuvana elegantna skulptura žene pronađena u obližnjem selu Rosomanu, gde je verovatno neki ugledni građanin imao letnjikovac. Predmeti iz Stobija dospeli su za poslednjih 50 godina ne samo u različite muzeje, nego su ih nemilice razvlačili posetioci, slučajni ili namerni. Ovo umetničko blago koje je vekovima bilo zakopano na ovom parčetu zemljišta između Vardara i Crne reke, sada je na putu da bude otkriveno i sačuvano na licu mesta. Predeo zapad od Titova Velesa, koji sa juga i istoka omeđuju reka Babuna i planina istog imena, naziva se Babuna. Postoji mišljenje da je u Babuni nikla bogumilska jeres, religiozni pokret sa socijalnom bazom, jer su njegovi nosioci bili osiromašeni seljaci ogorčeni protiv porasta feudalizma. Bogumile su zvali i babunima, što je verovatno od imena kraja odakle potiču. To je u saglasnosti sa istorijskim podatkom da je bogumilski pokret nikao u Bugarskoj u 10. veku, kad su ovi krajevi bili pod vlašću Bugarske. Jedna bogumilska struja, najortodoksnija, nazivala se Dragovitska crkva, što nesumnjivo dolazi od Dragovita, plemena makedonskih Slovena koji su nekad živali u ovim krajevima. Najzad, pokret je dobio ime po svome osnivaču, popu Bogumilu, a ovo selo u podnožju planina Babune i Jakupice zove se Bogomila i u njemu se od davnina prenosi tradicija da je tu grob popa Bogumila. U selu slobodarskih tradicija rođen je u ovoj kući Petar Poparsov, jedan od osnivača VMRO, tajne organizacije Makedonskog narodno-oslobodilačkog pokreta u Turskoj i docnije član njenog levog krila, nepokolebiv branitelj prava na samostalnost makedonskog naroda. U okupiranoj Bogomili već avgusta 1941. formirana je partijska ćelija. Oktobra 1942. bugarski okupatori uhapsili su 40 ljudi i 12 ih streljali. Ipak se plamen otpora nije ugasio do kraja rata. Na kraju sela stoji stari kameni most na Babuni, za koji tvrde, a tako i izgleda, da je iz rimskog vremena. Nijedan od poznatih rimskih drumova nije vodio ovuda, ali je mogućno da je prolazio neki put od Prilepa prema Skoplju. Verovatnije je ipak da je mostom transportovana ruda iskopana u rimskim rudnicima cinka i olova
čiji su kopovi pronađeni na planini Jakupici, koja se retko kad tako zamotanih vrhova u oblake, kao kad smo se mi našli tamo, nadvila sa severa Bogomile. Na obroncima Jakupice, ne mnogo daleko od njenog najvišeg vrha Solunske glave, na nadmorskoj visini od 1000 metara, razastrlo je po strmini svoje kuće selo Papradište, izolovano ostrvo Mijaka, pripadnika plemena koje naseljava predele južno od Bitolja. Začudili smo se tog vlažnog jutra kad smo u selu na ovoj visini, koje jedva da ima poneku njivicu gdje se seje zob ili raž, i tek valjda na svako 10. domaćinstvo stada ovaca, zatekli kuće čvrsto građene i u dobrom stanju. Selo još živi. Tajna je u tome što su stanovnici od davnine pečalbari. Naučili su da zarade hleb u tuđini, ali i da se vrate svom domu. Pa to čine i sada, kad se u svet otisnu i žitelji mnogo bogatijih sela i, za razliku od Papradištana, ostanu zanavek u gradu. Obeležje njihovog glavnog zanimanja je seoska crkva, solidno građena i lepog izgleda, kojoj bi priličilo i da stoji u svakoj urbanoj sredini. Gradili su je i živopisali, radili freske i slikali ikone, domaći majstori iz starih papradiških porodica zanatlija umetnika, od kojih su dve, Renzovski-Zografski i Angelkovci, dale nekoliko desetina čuvenih graditelja i slikara koji su delovali po celom Balkanu. Dokaz njihove zanatske spretnosti može se naći u svakoj kući. To su drveni kovčezi u kojima se drži rublje ili posuđe, izrađeni bez jednog eksera. Dok muškarci rade po gradovima, žene u selu ne sede skrštenih ruku. Svaki od kućnih poslova slobodan trenutak posveti se nekom stvaralačkom radu. Donka Veljkovska na razboju tka tenu. To je polovina ćilimčeta koji se zove mutavče, kad se posle spoje dva ovakva dela. Mara Ristovska slaže mijački vez na male stolne prekrivače koje joj otkupljuje Suvenir Centar za narodnu radinost iz Skoplja. Za jedan ovakav tablet dobit će 100 dinara. Posla je mnogo, ali stari ljudi su srećni kad mogu da doprinesu privredi domaćinstva. Pravo bogatstvo ovog veza vidjeli smo na mijačkoj ženskoj nošnji, koju je, da bi nam pokazala, obukla Cveta Ristovska. Od darpne marame na glavi okićene iglom, kako zovu nakit od zvečećeg novca, pa preko klašenika neke vrste jeleka od tkane vune, košulje sa bogato izvezenim rukavima i istim takvim porubima odozdo, kopče od srebra, zovu je pafte, koju nose samo udate, na šarenom pojasu koli, do pregače kipčene skutine koja nepravedno sakriva različitu drugu vezenu opremu i pletenih čarapa, da nabrojim samo neke od preko 20 delova od kojih je sastavljena ova izuzetno dekorativna nošnja. Sve je to ručni rad, uloženi dani i noći, strpljenje i pažnja, tradicija i ukus. Ovakve haljine ne rade se za prodaju, niti je to oprema za folklornu priredbu. U kaseli, kako zovu ovu škrinju, čuva se odeća koju je devojka za sebe izradila da bi je posle udaje oblačila u svečanim prilikama. S druge strane planine, na severoistočnim obroncima Jakupice, selo na sličnoj nadmorskoj visini kao Papradište sasvim je drugčije sudbine. Kad se sa istoka primičete Gornjo Vranovcima, najprije ćete naići na predstražu od mrko-crvenih stena koje su podigle bedem sa severa i razbacale po obronku ispod njega gromade čudnih oblika. Selo ne pokaže odmah svoje lice. Dočeka posetioca veselo žuborom potoka koji se sliva tačno kroz njega. Na povelikoj džamiji koja se ističe u sredini raštrkanog naselja stoji ploča da je tu od 1. septembra do 22. novembra 1944. bila glavna bolnica Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Makedonije. Kad se krene selom, ploče na mnogim kućama kazuju da su u jesen 1944. Gornjo Vranovci bili politički, vojni i kulturni centar Republike. Ovdje je bio glavni štab. Ovdje centralni komitet Komunističke partije Makedonije. U ovoj zgradi zasedalo je predsjedništvo Asnoma. Prvi broj Nove Makedonije, lista koji je do danas ostao vodeći informativno-politički dnevnik Makedonije,
štampan je u ovoj zgradi 21. septembra 1944. Meštanin Jusuf Hajdinov Ramadanov, koji nas je proveo kroz selo, rezervni je poručnik, učesnik Narodno-oslobodilačke borbe. Bio je komandir druge čete drugog bataljona 8. Veleške brigade i pokazuje nam fotografiju s jednog marša za vreme rata gdje je na čelu svoje čete. Jusuf je jedan od rijetkih starosedelaca u selu. Kao starom partizanu nije mu priličilo da se iseli u Tursku, što su tokom posljednje 2 decenije učinili gotovo svi ostali meštani, smatrajući se Turcima. Selo je opustelo. Od 700 kuća živi se u svega 30. Posljednjih godina naselilo se nešto albanskog življa sa Kosova, ali pitanje je da li će opstati, jer malo je uslova za život. Obradive zemlje u selu nema, a bivši stanovnici Gornjovranovaca pre odlaska prodali su svoja zemljišta dole u ravnici seljacima iz Melnice i Lisića. U selu postoji škola, velelepno dvospratno zdanje, s polja, a iznutra ruina. Nećete verovati, izgrađena je 1957. Neshvatljivo je da se još tada pogrešno ocijenila perspektiva sela, a i da je novogradnja tako brzo propala. Od 24 učionice samo je jedna delimično sposobna. U njoj sa jednim učiteljem sedi 25 đaka koliko ih ima u sva 4 razreda. Dalje školovanje prošle godine nastavile su samo 2 učenika kod rodbine na Kosovu. U nižim predelima oko reka Babune i Topolke prostiru se pirinčana polja. Žitarica, koja još hrani gotovo polovinu čovječanstva, kasno je stigla u Evropu. Možda je baš ovdje kročila na stari kontinent. Evlija Čelebija je zapisao 1661. godine da je sat hoda od Velesa selo Čeltkidži. Čeltik na turskom znači neuljušten pirinač, pa je to nesumnjiv dokaz da se već tada ovdje gajio pirinač. Verovatno je to bilo sadašnje selo imena istog značenja, Orizari. Rode su stalni gosti pirinčanih polja. Ova biljka koja vodi poreklo od močvarnih trava za vreme celog perioda vegetacije zahteva vodu. Zajedničkim snagama seljaci navrate jaz iz reke i onda razvedu vodu kanalima, formirajući zemljište tarasasto, da je svako polje redovno dobija. Voda se pušta početkom maja. Posle toga najpre se drlja. Na ovaj način voda se pre sejanja zamuti. Zrno se baca u vodu. Ono će potonuti u mulj ili će ga obaviti talog iz kojeg će proklijati. Gajenje pirinča je mučan posao jer se stalno gazi po vodi, kad se postavlja sistem navodnjavanja, kad se brna i seje, a i posle svaki čas treba regulisati dotok i odtok vode. Seljaci plaćaju 700 dinara po hektaru preduzeću koje obezbeđuje vodara. Ovaj neprekidno nadzire sistem navodnjavanja, interveniše prilikom manjih kvarova, a u slučaju većih poziva vlasnike. Oni na jednom polju sarađuju kao zadruga. Zajednički navraćaju vodu, brnaju, seju, leti kad zasuši, puštaju vodu na red da svako dobije ponešto. Zajednički žanju, pirinač će narasti do metra u visinu, u avgustu će se obustaviti voda i posle 15 dana žanje se, ručno, srpom. Ne može, kažu, kombajnom jer se zrno osipa. Verovatno su polja mala da bi se isplatila nabavka specijalnih mašina. Požnjeveni pirinač se ovrše konjima na gumnu ili traktorom. Tada se dobije arpa, neuljušten pirinač koji se posle daje na mašinsko ljuštene. Na pijaci u Titovu Velesu seljaci prodaju pirinač baš kao u drugim krajevima pasulj ili krompir. Opis okoline Titova Velesa, koji je obuhvatio samo neka karakteristična mesta, završit ćemo prikazom pohoda u Pešti, klisuru reke Babune. Klisura, zapravo to je mali kanjon, leži nekoliko kilometara južno od grada. Mi smo zaobišli Land Roverom preko sela Orizara i kroz živopisnu dolinu doprli do kanjona sa zapada. S druge strane pojavila se grupa veleških planinara speleologa s kojima smo se dogovorili da zajedno obiđemo ovu znamenitost koju je stvorila priroda, a ljudi joj ponegde dodali svoj deo. Iznad reke, u strmim stenama koje se dižu s obe strane, zjape mnogobrojni otvori pećina. U nekima od njih, sklanjajući se od sveta, a možda i bežeći od Turaka,
boravili su u srednjem veku kaluđeri i isposnici, a u jednoj je čak crkva, poznata pod imenom Markova crkva. Speleolozi koji ovdje poznaju svaki kamen i rupu obećali su da će nas sprovesti do tih pećina. Prva u kojoj su nas doveli nalazi se 20 metara iznad reke i prilazilo joj se kratkom liticom. U predvorju, gdje još dopire dnevno svjetlo, na steni se vide ostaci fresaka. Nažalost, kamera nije uspjela da zabeleži ni ono što se okom moglo vidjeti, a bilo je to vrlo malo. Špilja nije duboka, unutra je još mala odaja gdje je mogao da živi pustinja koji je opremio kapelicu u prednjem delu. Pećine još nemaju imena. Ovu smo nazvali Donja isposnica. Predvođeni speleolozima krenuli smo uz stenje do jedne na višem položaju. Iznad nas kružili su orlovi. Ovaj Timor je pravi ambijent za njih. Kažu da je to neka endemska vrsta koja živi samo ovdje. Nismo imali priliku da ih osmotrimo izbliza, niti smo došli u dodir s nekim biologom koji bi nam dao više informacija o njima. Naši vodiči, grupa od 5-6 mladića i jedan penzioner, članovi su speleološke sekcije Planinarskog društva Solunska glava iz Titova Velesa. Ima ih u sekciji ukupno oko 60 i dosta su ispitali preko 20 pećina, a predstoji im da ih još mnogo istraže, jer ovi predeli ne oskudevaju u podzemnim prostorijama. Samo zahvaljujući njima, koji su odlično poznavali teren, mogli smo da se penjemo uz ove vrleti, gdje je uspon naizgled nemoguć i gdje bi korak na pogrešno mjesto neminovno značio nesreću. Naš drugi cilj je bila pećina sa 2 otvora koji se nalaze jedan iznad drugog. Gornji je služio kao osmatračnica, a ulazilo se kroz donji. Morali smo da se potrbuške provučemo spiralnim hodnikom da bismo dospeli na višu platformu. Odavde se otvarao vidik na ceo kanjon i babunu koja se provlačila njegovim dnom. Stanovnik pećine mogao je na vreme da uoči svaku opasnost. Na istočnoj steni otvora stoji freska. Izrađena je na podlozi od krešnog maltera sa primesama suve trave. Boje su žive, a lik svetitelja lepo je vidljiv i pored oštećenja, grebanja i škrabanja slova i potpisa, rukotvorina Čobančadi iz sela Crkvina koja se popnu dovde. U donjem desnom uglu je poduži napis na grčkom. Preostalo nam je još da dopremo do pećine gdje je takozvana Markova crkva. Nalazi se gotovo pri samom vrhu klisure. Neposredno ispod nje je strma urvina niz koju se obrušava kamenje. Speleolozi su se poslužili alpinističkom tehnikom. Najiskusniji od njih popeo se i zakačio konopac za zid koji je delimično zatvarao ulaz, a ostali su se uspjeli pomažući se njim. Mi smo smatrali da nam je jednostavnije da se uzveremo četvoronoške. Crkva je verovatno nastala u 14. veku. Prema predanju izgradio ju je kraljević Marko. Duga je 4,5 metra, široka 3,10. Debeli zidovi od netesanog krečnjaka samo delimično su očuvani. Prema usmenoj predaji bila je čitava do 1878. kad ju je neki Turčin iz Velesa, Bejto Osman, srušio da bi iskoristio materijal. U izveštaju Veleške gimnazije za 1923. godinu direktor Stevan Simić u napisu o znamenitostima okoline detaljno opisuje freske, likove Svetog Nikole, arhidžakona Stevana i kompoziciju Blagovesti, ne spominjući njihovo oštećenje. Freske su sada u bednom stanju, iškrabane crtežima i potpisima. Ipak ostalo je dosta elemenata, a i boje su sačuvale svežinu da bi bila mogućna rekonstrukcija. Šteta bi bilo da se to ne učini dok je još izvodljivo i cela pećina ne zaštiti. Špilja je prostrana i dvospratna. Na gornji sprat stiže se zavetom prirodnom rampom. Gore su 2 otvora sa kojih se kontroliše okolina. Na jednom od njih u kamenu je izdubena rupa kružnog oblika. Očito je delo ljudskih ruku, a ostaje nam samo da nagađamo čemu je služilo. Pešti sa svojim spomenicima minulih vremena i prirodnim izgledom predstavljaju izuzetnu znamenitost u našoj zemlji.